sepi temen gini ya. Perang sana mana dalan nih lah bos peman. Iya ya, ngapain? Ini bapak kok gak balik lagi. Waduh. Gula di sapa sih? Ngono ku sawah oli ya. Balik ka mangin kau gagal bapak. Tuh. Bisa kada patok kita kira. Berarti pendengaran kita kebeli salah kini ya. Priwe sih Mas? Tekurungoklah si kait doan anak sayup suaranya bocah wadon. Iya. Pertama kumanantang suaranya laksana gelidik mangsa kesangan. Waduh. Tek titeni besi kadoan. Ujung-ujungnya nyanyi. Jari wong liyan suaranya enak ki bocah wadon ki ayu. Ayak pasti ayu nih nggak? Penasaran kita. Mau si nyanyi siapa? Ibu wadon. Bocah endi? Ai bocah kincing nyanyi. Iya kono mau. Semana suaranya enak kan? Iya. Subhanallah wa ya. Bisa nyambut si priwe. Kagum kita nih bocah kiye. Apa sih kagum ya? Sungure langka bocah blesak suaranya luar biasa. Aduh, sampai ada yang ngomong hati-hati sih Mas. Bayangaken si den keceluk singaran Haji Duniawati. Iya. Suaranya kayak apa? Aduh, enak Mas. Wah kayak apa jadi sih? Ya ayu. Beli aneh lah. Ya iya. Tapi kekiniannya bocah dia. Itu teman kita nambah berukun. Toli pakaiannya dulu ngening sirah. Iya. Orang lumrah dan wajar. Kayak siapa kono? Kayak siapa kono? Kayak bocah metuan sing timbangan gitu. Wah. Waduh. Iya iya. Lamun bocah kuning timbangan. Waduh, yang antri macet mobil. Aduh. Pada bruduk mana kabeh rasane mah. Kita inget ning bahasane bos koler. Bos koler. Sing arana wadon itu sumber perkara. Bener Mas. Racun dunia. Iya. Paku pada keplayu gara-gara. Gara-gara wadon. Jar tulis pada nangis gara-gara. Gara-gara wadon. Panjak balik di gawa duit gara-gara. Wadon. Kayak konon. Iya. Awas sampean sing hati-hati Mas. Kita beli nyigu perasaannya wong wadon. Iya iya. Jare bos koler maning ngomong maning. Priwe ngomong aja. Wadon sing dikena kanggo rumah tangga telu jumlahe. Akeh temen Mas. Ya iyalah. Sing nomor siji. Wadon panggalan, Nomor loro. wadon panggilan, Nomor telu. wadon panggilingan. Nah, sing nomor siji wadon panggalan. Bahkan nonton sandiwara muter-muter bae ngulati wong lanang. Oh, Kayak wadon jahlia. wadon panggalan kono. Iku wadon panggalan. Nah, sing nomor loro wadon panggilan. Wis ngarani dipanggil mene ya gelem, dipanggil mene ya gelem. Sing penting ada duitnya. Oh, kono. Ya iyalah. Sing nomor telu Paling besak wadon panggilingan. uru panggilingan Apa kono? pabrik gambarane. Oh, pabrik. IR ya manji, Mancing. tetan ya manji, Anjing. dedek wadak ya manji, Anjing kabeh. laki-laki tangga wetan ya melu manji. Bisa mancing. Desirang Beli kita mari sing nomor 3 mah beli. delengan Apa kono? titenan apa kesiagaman wadon Priwe sih. aja padu kawin bena Kudu priwe kita. titenan apa turu Bakal turu. baka wong wadon yang turu sikile melangkri Iya. baka tukaran nyakari laki. Idi. Padahal kita mah beli betah bak orang pelangkring. Bener kan? Bener. Pernah ngedong di kita ke. Kenal karo bocah kiri Iya. priwen bakal tukar karo lakine. Aduh. Butelik lambi purik. Langsung mertua gak ora tua wui kita mah. Hari apa-apa kok. Kita memilih mau ka anak pilihan telu ka wong wadon kan. Si nomor pira senok. Kita memilih sing nomor loro. Oh, Wadon bener. panggilan. Wadon panggilan. Berarti bocah ki mata duitan. Ya iya. Anak kejadian sing kaya kenen. Priwe kono. Dia ke wong lanangnya ganteng, Heeh. sugi duit, Iya. dipanggil teka ketemu ning lampu merah. Iya. Mancing ning tempat kang sepi,
waya balik pemberesan wong lanang laka duit ditagih ning omahe. Duduk mas, duduk kuwen maksudnya kita mah. Ari kono Maksudnya kita mau wadon panggilan sing jadi duit soten, dipanggil ning organ ya ayu. Ayu ningan. Dipanggil ning Singa Depok Andi Putra ya ayu. maksudnya pengen jadi dalang. Jadi sinden wayang ya kecil. Aduh no, Aduh. wong duwe cita-cita diukur karo kemampuan. Iya ning. Mustahil lan tidak mungkin jare wong pinter mah. Yen sia tekade pengen dadi sinden, pengen dadi dalang. Nyong laka dalang si cungure pensek kuno. Aduh, maning pengsek sampean ku ya. Maning pengsek, maning pengsek. Yung sing bangir-bangir ki ora laris ora apa yo manika. Anu ne Maria. Arya apa ku pengsek ku membawa berkah ini. Oh, berarti sengaja si cungure pensek ya. Ya mas. Oh iya. Maksudnya kula mah pengen kayak Mimi Haji Junku dipanggil ning tuan rumah jadi bintang tamu. Aja sok ngutak-ngutak rezeki ning batur. Sing aran rezeki wis ana bagiane masing-masing. Kita wong urip ing alam dunia menerima dengan kenyataan. Iya sih. Kita kudu ngucap syukur alhamdulillah ya Iman. Ya. Dudu ngomong-ngomong arep mendi saliramu. Ya sengaja mulai di angin jalan-jalan luru batur. Ulah di angin. Mantel deh. Apa sih itu? Kurang angin bocah ki. Bolongan cumur ciup sih. Aduh. Senoke maning luru angin. Itu liga moyok ke beki tak kayak. Dudu moyok ari wong moyok iku wong beli nyata no. Anu nama iya kita negang rasa. Aja blenak, maaf. Aja teman-teman wis weruh kabeh wis seluruh dunia tekang dunia akhirat ke wis weruh. Kita cungure pesek wis weruh. Pernah ketemu karo Gusti Allah apa bocah? Masih Dudu digeger-geger. sumur pengsek kuno mas. Tekadmu arep jalan-jalan. Jalan-jalan. Bakal jalan-jalan digawa latine. Aja sok lunga bengi dewekan. Apa sira orang wong beja? Jagat lagi ribut. Suasana lagi aman. Khawatir keganggu dari manusia sing ora bertanggung jawab ya Mas. Mas. Oh iya. Dalang wandan, dalang ning pantar sih mas. Maksudnya? Kulaki sepantare nonok haini karo bebek ani mamai Marvin masih bocah. Mama Marvin kecil tua kan apa? Hai, Durung dua laki. Masih bocah kana. Hai masih bocah. Durung dua laki. Statusmu apa ya Masih Mas? perawan. Oh perawan. Iya. Apa Iya, sih mas? Perawan ya. Perawan Wah, kita. lu ngandel kuno mas. Perawan. Orang ngandel kita mas. Sira masuk ngandel belok beli kadang. Lu lagi sore balik nyosonnya. Aja maning sira. Yang kita dia beli percaya beli apa? Ya mangsa yang aku perawan susu dan negeri sebelah. Boleh gak teles bayar aku nunduk siraku. Yang tak nyosoni kuno. Nyusoni. Nyusu sapi anak kita mah. Tadi masih gadis. Masih gadis. Tekadmu arep mendiai mah. Pengen dua batur luru kenalan. Pengen dia batu. Iya mas. Pengen dia kenalan. Pengen. Sawise oli kenalan. Ya. Syukur-syukur bisa jadi jodoh konon kamar. Sengaja mugar lu jodoh. Iya. Singaran jodoh pati rezeki brai rahasia Tuhan ya Mas. Ora usah digulati. Iya. Paribasane asam ning gunung, garam ning laut, ketemu sadan kuali. Najan tanpa hubungan, yen pangeran wis kupai jodoh. Jodoh mangsa wulungan ya Mas. Konon ya mas. Iya iya. Tadi bener pengen rumah tangga. Iya sih Lamun ana wong sejen sing gelem baturi sira apa bakalan nerima? Dan siapa sih gelem baturiku mas? Ora tendangan sinaloka. Lamun awakmu gelem tak batur isun melas jagat is bengi. Jagat tak baturi awakmu ya Mas. Di baturi ning sampean. Iya. Masih kuat baturi nih mas. Ah iya matur wong batu ini masih ya beli kuat ya Iya Mas. mas. Sampean nih sing waras-waras bahkan baturi kula ya mas. Lumayan mudah-mudahan alhamdulillah berkat semennya Kiai Mas. 900.000 dirugi beli apa? Sing penting tenaganya pulih kembali ya Mas. Bener pengen kawin tekadmu. Pengen. Oh iya. Pengen dibaturi, pengen luru jodoh. Pengen jadi ibu rumah tangga. Pengen. Nganti syarat garwa kang solehah. Diwen sih. Wadon kang solehah ngabdi kawan ucapannya sing dadi laki. Lamun benermu siap rumah tangga, ora usah kakak mengatakan kata cinta. Wiwit pandangan mata pertama tentu awak bisa menduga
pandangan kakang kawan awak apa kang bakal jumadi ya Mas? Kula ngerti Kang Mas. Oh iya? Ngerti, tapi karena kita nembe ketemu, kula khawatir Kang Mas. Wajar dan lumrah awakmu curiga. Curiga adalah perbuatan sing waspada. Iya. Kakang pengen urus jawaban. Ngerti bisi seperti utarakan dari pan kakang ya Mas. Kawaning jaman. Lamun ora kepala dan ulurkan tanganmu ya Mas. Mangga. Oh iya? Sampai siapa? Arya Kemuning. Arya Kemuning. Iya ya iya. Arya Kemuning sing endi sampean? Senopati Agung Kuningan isun menusane. Senopati Arya Kemuning sing kuningan. Iya iya. Wah! Iya iya Mas. Nembe beta ucapkan mengatakan kata cinta. Tapi mengapa dan kenapa? Wong percintaan itu kayak kenen ya iya Mas. Kakang tanda tanya di dalam batin. Apa maksud awal tujuan awakmu ya iya Mas? Cinta. Iya. Cinta. Iya. Cinta cuman formalitas belaka. Subhanallah. Sing sejatine isun golek isira Arya Kemuning. Sopo jati dirimu ya Mas? Dewi Lawungan. Dewi Lawungan. Dewi Lawungan. Sokon di salira. Wong kesangyangan sing galuh. Subhanallah paingan. Ternyata terceripu isun kata-katanya. Hai Nyimas Lawungan. Apa tekad dan niatmu ketemu dengan Arya Kemuning ya Mas? Apa tekade isun? Iya. Pengen mati ni sira Arya Kemuning. Pengen mati di isun? Iya. Orang gampang laksana memberikan telapak tangan sira. Isun manusia, aja maning manusia. Cacing menjadi itek pasti gulet. Pengen apa silakan Arya Kemuning? Sira ngerasa blena. Iya. Apa maning Dewi Lawungan? Rasa lara atas perbuatannya sira. Apa perbuatan seperti dilakukan yang Arya Kemuning ya Mas? Paman Pati Arya Kiban Arya Kiban digencet ning Gunung Gede akibat peperangan kelawan sira nikik sira Arya. lamun sira ingat lawan sejarah atas dasar permenangan peperangan isun kawan Arya Kiban aja maning sira wong wadon ya Mas. Patih Arya Kiban kesebut wong sakit tapi apa akhirnya sira dewek ngawarui sakit terpepet di Gunung Gede atas dasar perbuatan wong kesangyangan ya Mas. Aja maling-malingannya lagi nemu kejayaan. Oh iya? Pokat ning lebakin apa sih sira Arya Kemuning? Sejarah harus mencatat ya Mas. Yen sira wong wadon bakal lawan kawan wong lanang apa pengennya sira? Pengen tak-takar ilmu lan kemampuan awakmu sebagai Senopati Arya Kemuning. Oh iya? Senopati Agung ning Kuningan. Isun manusia. Pengen weruh ilmune sira. Pengennya apa sira ya Mas? Tak seret ning lemah dhuwur. Lamun sira mampu aja coba-coba sira. Sombong sira. Kurang ajar. Beli tak sangka sedurung ya Mas. Yen awakmu sebagai peluh intan wong kesangyangan. Ya. Tapi paribasan isun samenir kalau gemir. Sabraskan orang sirap. Wis tadi resiko Senopati ya Mas. Arya Kemuning. Iya. Aja mentang-mentang sira dadi wong lanang. Isun ora wedi ora dimir ngadepi sira. Aja kakek pengucap. Buktikan kepandian sira ya Mas. Pasang dadane Arya Kemuning. Tinggal pilih apa pengennya. Ayo maju mabu barengan ngerebutin sapa kari ngabelane kabenderan Papa Jiyoko ibadah Siti Maisara kedip minapane Bapak Jadewi Mas Opi dalam jagat hati Tangi Arya Kemuning. aja lali mas lawase Di luar dugaan bagi Arya Kemuning. Pantas nangkap lawan Arya Kemuning. Pukulanmu luar biasa ya. Tapi ingat, sumpah batin Arya Kemuning. Apa? Selama hayat masih dikandung badan, selama darahku masih mengalir, walaupun nyawa sebagai taruhannya, taming dada beber kulit Yai. Pengen weruh tumandange sira Arya Kemuning. Aja cuman sesama. pasti Buktikan.
Jalali Mama rasa tadi Mama jenis di payungan teh Minatane sing tibreng Mama jenis ini jenis sekedip Utara asam Ajalok lamun Pas awalnya Hanya bami tadi aja licik goblok bangor sira Apa maksudnya sirah? pernah ngapa wong perang mikir dolok nang kene Kita nek angel joko sih goblok. ning kene beli apa-apa Licik iya ya nek Arya Kemuning. wahai Yai Mas Apa? sira rupan masih sempurna ngadep Arya Kemuning Ya. Gawe iwet digati Oh, katon apa dari sira sebilah pusaka. ya Apakah itu keagungan awakmu? pusaka karhun Arya Kemuning yen ditibak nang gunung gutur Oh ya. segar asap apa maning jiwane manusia pasti lebur tadi awe Isu nurung dining pusakane sira Arya Kemuning. taming dadam Tiba kenaning badane Dewi Lawungan. lawan isya ucap bismillahirrahmanirrahim Hong wilahe. innama amruhu ida Abidya artasa'an amal al-kulahu sidemas. kun fayakun Santi. Allahu Akbar Santi. Allahu Akbar Santi. Allahu Akbar Ya. turun sepira kesaktianmu Lawungan ternyata wong kesangyangan anak si maju wong wadon keding tapi isun curiga lana sepada bukan aliyane sun sengaja bakal jumbakan di wilayah Kuningan siapa kang bakal tekan di wilayah Kuningan tak tunggu ning Arya Kemuning